Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ucindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahala nje, awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba ukulethele lona namhlanje. Ngikuphathele-ke ividiyo-ke laphana-ke inkulumo kaRamaphosa ngenkathi ikhankasa-ke lapha e-KZN. Ngicabanga ukuthi-ke isenanda-ke lapha makungekona-ke ikwamasho. Kuphatheleke inkulumo-ke laphana-ke ngoba impela-ke uze wafaka ngisho negama le-MK-ke. Yenza sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke masulalelile-ke le video ungene ema-comment section-ke ufubhayo ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msincazana ebhathini lapho-ke usubscribe nje, akubizi imali, kumahala nje, ukhiphe nesenti elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Phakamisa izandla nginibonge. Hayi nibaningi-ke. Ngithi mangibonge nina kakhulu ama-volunteer ngoba la kuyabonakala ukuthi ikhaya le-ANC. Kunjalo? No, sengisibonele ngoba kule mizi emithathu esingene kuyo bonke bathu thina singamalungu e-ANC, sisupporta i-ANC. Nalaba abasha babengakaqala ukuvota bathi bazavotela i-ANC. Kusho ukuthi i-ANC kule ndawo seyiwinile vele. Kodwa-ke ngifuna ukunika umsebenzi. Fana ukuthi la kule ndawo sithole more than 70%. Singacabangi nje ukuthi sesiwinile. Senze sure ukuthi bonke abantu bayaphuma bayovotela i-African National Congress. Phambili nokunqoba phambili. Forward to victory, forward. Manje bengithandile ukuthi ngibe la isikhathi eside kancane nani, kodwa lo othi unginike umbhobho ungitshelele ukuthi umongameli mawungakhuluma more than 3 minutes ngiyawuphuca wona lo mbhobho ngoba uyayenze njalo. Kodwa no, ushilo ukuthi ngeke asakwenza lokho. Ngiyajabula ama-comrades ukubona lapha futhi nokubona ukuthi zikhona izinto ezenzekayo lapha. Ibroho, ibridge yakhiwa and nomgwaqo uyakhiwa and nokunye okuningana kusazoyenzeka. Omama la kule mizi bathi bafuna neclinic. Bafuna nesikolo ukuthi isikolo sakhiwe. Futhi bafuna netransport. Ukuthi kube namabhasi azohambisa abantu up and down. Angithi kunjalo. Ngithi-ke singaphelelwa ithemba. Kuzowenzeka. Bonke abantu engihlangane nabo bathi imisebenzi ka-ANC siyayibona. Futhi siyayibonga. So ngiyajabula ukubona nina abantu abasasenethemba uKongolose enazi ukuthi i-ANC ngempela ifanele ukuthi iwine lolu khetho. Kunalamanye amaqembu avela nje emoyeni nje. Sifanele ukuthi siwahlule. Noma abizwa ini nani, ngaba i-MK, ngaba yini. Sithi phambili ne-ANC, phambili. Phambili ne-ANC, phambili. Na ANC ngena. Mandla. Ngiyabonga comrades, ngiyabonga. Mandla. Okunye ngifuna ukuthi ngikubonge. Ngibonga amakhansela wethu. Le khansela yenu nani be-branch committee ngiyanibonga kakhulu umsebenzi enowenzayo. Siphuma emzini kaMamu Madlamini watshela ukuthi i-committee ye-ANC namakhansela abanceda kakhulu ngobunzima ahlangana nabo. Ngiyababonga ama-comrades wethu nani be-committee, ngiyanibonga ngomsebenzi omuhle enowenzayo. Phambili ne-committee ya-ANC, phambili. Mandla. Siyabonga, nisale kahle. Mandla. Asiqhubeke nomsebenzi ke comrades. Sesiyahamba siya e-53, sibongile comrades. Ungasinika izigwijo